ye baba none ibyirimbi rya Gatuna ryabazaniye nagayebuzo ndabarahiye. Twabazaniye ibibanza bitandukanye. Harimo iby'abana, abakuru, abasazi, abajeni mariye n'abandi benshi batandukanye. Utegereje iki? Waburambiwe ubuzima. Wabona ntacyo usigaje. Wawufite aba barembe mu bitaro. Irimbi rya Gatuna ryabibutse. Akarusho kandi nuko muri iyi minsi mikuru isoza umwaka wa Noheli n'ubunani. Ibiciro twabihananiye twakubise hasi ngo pi ni nk'ubuntu. Uburashyingura abantu 4. Uwa gatanu tukamukongeza ku buntu. Irimbi rya Gatuna kandi uwahageze aratwirahira ndakurahiye. Ndakubwiza ukuri ko nawe nuwagera uzaba umugabo wo kubihamya. Ikindi kandi irimbi ryacu riri ku rwego mpuzamahanga. Kubera ko dutanga na garanti ducingura Abagande, Abatanzania, Abavietnamu n'abandi benshi batandukanye. Vuga iki ndeke iki? Ko twabashyiriyeho n'umunsi wa visit. Muze mwese tubafashe mw'irimbi rya Gatuna. Intwari zaratashe